Kwaliganite ya chaka senchira ya bene abasaba kagerwa batatu boboiti ogwakorekanite asensemo ya Nyamakoroto awasumuga kanu mungino yababete bago itweni go baikiwa bosi obwe kigambiro kya Nyamira bospo munachie bina Justice Winfried Okwanya asene wanyana bo abakagerwa bo babagukana amamochayo ekinekyo nende nigo kira chikogendera gotegererwa chitariki emeronke toto omutinyoiga ase abakagerwa bo bairwa gocha wekase ensemo ya Kisii prisons awasi baragendere kobera wikaritwe kinekyo kirabeke gotegererwa. Weeks. Nobody has threatened him. Wakana, Ndizi, Ondara, Dennis, Ondara, Clementi, Peter Njoroge, Kirika, mmestakiwa mliua kinyume na sheria nambari 203 na vile inasomeka na 204 na maelezo ni kama ifuata. Mliua Grace Mongina Morema. Mstakiwa wa kwanza Dennis Ondara, ni ukweli ama si ukweli? Mstakiwa wa pili Dennis Ondara Clementi. Mstakiwa wa tatu Peter Njoroge Kirika. Has been placed before me to show that the safety of the accused persons will be in jeopardy or will not be guaranteed in Kisii prison, and therefore direct that the accused persons be remanded at Kisii UK prison. This matter will be mentioned on 30th of May. Most obliged.